kwa Kefha mugaka kwa MCA Kisii. Igonta gete ko gwoni omwarimu mo Kisii Potests. Ebinta chake ko sario Potests ne yo mo Gusiiland. A project re ya rete tuna serikali ko Gusiiland ya 50 million ya kwamire. Aba korie meremo uchakire ko babuta. Are taba ruya. Igonta como one man boro mambia. Kende kiosia kororogora uikamanya nga ne ekere anda ase community yo mo Gusiiland. Omwarimu o Kisii Potests o ire sku Potests ke yo jage ko kore biashara mune biashara biaye o tira masoma go sarka ndate ko tabia bachumbe boito ba Gusiiland bonds ba chamo bali ringa kegendresa Kisii Potests o jage ko butaba korie meremu aba Gusiiland baraire abachumbe baraire abachumbe they are sleeping bago tabarusio monto yo ga kende transfer ekere skuru ya ito ekere tarigo cha skuru amatukons ko gani kwendo kerakene gorokyo oko gari boito muno mo Gusiiland iko na mwa guike yemo ndarangiria mandamano kisiegima to tire mbakaria agotebinga ikia ko butera bakorie beremo ikia go seria bana kuru skuru project ya serikali ya retete proposiva ya 50 million project yenga yekire ya kule. Yani nilikuwa nataka kutumika Kiswahili. Kwa nini kusitoma kwa Kiswahili? Asa marieta ngoro kwa mheshimiwa nikani nyampi nyali bari chacho mheshimiwa Ensari Mache. Intagete kurali bageriga nkuwanera mangana agendrete Kisii Potests. Kisii Potests ya ito omo principal jeto romo gani okore skuru ya ide gata gete sie kubuna mo ya sie getu ega sia ka saina ko kororo no kuri kibeza chio kamagandra tayo no kuru wakite no icho taraga chororo abana baiti go bago seru abana baiti go bachande gete abari mu barororo abari mu bekiro abari mu baito tori gete mere mari abana ba ko le mere mororo mbari ko nyora sabe si saina ororo kimasini chi ale tu oro chi ango kala mangana practical chialenga kora chialenga skuru abana baito bangora practical rusi liororo oire chikosi chinda hao chiajiro kora abana oire osengwa sento ko manyasa ire tororo tutake tomo wasiri ito teneta mangana education nyo mheshimiwa wa wasiri migosi ogamba osweka tiga okonye skuru ito ya Kisii Potests nike kiagere skuru ringo chiego sieko gochi osenga kia bana baminto skuru ringo sieko gochi omo arimu okera tu achiro roto como boring kiako kera korwa kitano magandra ndeta yo nonye pi bana bari ko practical machine nchi yororo amanya ko tabana ngemo go nkuna nche gonde no mo minister migosi ogamba ko to kokora nere ko mo kobera 5 million osinyinga akyo wata ko sali mo wasiro ito lieta mo wasiro migosi ogamba yana arabu atema to wekera macha gwa kagenda otakori lio sweka tyo mo police boyo ko sareria lieta ka ko tabana ko kora 5 million mwe gwetha ko tangora 5 million yo ako tana kene ngeto mo korera esukuri ite geto ko sieko omo wasiri minister swagati ekonye skuru ete ya Kisii Potests nike kekango sie kwegochi abana abafanyikazi barora abana baita barikira bagusi otakire ko butana abaruya gasene ko likororo ndoji kwanja bagusi baita bagutu no yana zini amanda mano ko be katore litukuri karone ni Monday toka bwata amanda mana manana sana keke to ire bakana ne president ya William Ruto ko ya so eno mangana keke to 24 hours eketo keto amo principal ya rusi ko Kisii Potests niki agenda ngao keke ni Monday toka bwata amanda mana manana sana tuangire baka abana barire bobeza to abana bakorora ndojo sie kaji bara chionzi be bare ko tara jamoja ko genda gochi ko genda bo bara chero baka kero ko jino ndojo sie ke bare ne ke itakeli itukeli on Monday skuru ta ko le kanoro ko senga ya ndo aminto e gwana nire